garap di ria-ria adine garap di arak cuman almarhum jadi kieu dilaksanakan adine bade di ria-ria atanapi bade di arak-arak. Mudah-mudahan ucapan-ucapan almarhum lan ibu sepat ingkang sampun ngucapaken mudah-mudahan sing waras waluya jati tanemuning waluya uga sing ngantunaken yaniku kakange kang sampun almarhum mudah-mudahan ningkanane sing kira-kira oleh tempat sing manfaat. Amin ya robbal alamin. Niki boten kata komentar kanggo ahli waris sing bade temoan mangga segera mempersiapkan receh ataupun gelondongan rupine. Alhamdulillah ucapannya ibu sepat sampun kula dilaksanakan kenging disebataken babar luar dewa ora nagih manusia ora deutang sekar kentar sekar kentir kentar kagawaning angin kentir kagawaning banyu. Mudah-mudahan bocah sing dilaksanakan atanapi pengantin sunate iya mawur kingkir receh goya langka kima bener masa dia receh ana rong baskom berasku receh kima langka ganggu waktu arak-arakan atau pitemuan dikarenakan maka ayo majikan dingin yang ngarepe majikan bruk sing akeh. Baris lanang sareng baris wadone sareng-sareng aturi temo khusus kangge Ibu Watini sayang pinangka koordinatore Putra Indra Muda Dewe mimi tuan rumah sareng mama tuan rumah gede. Senang uripe pada demane sumpah suci ngajak ini plesir paparati lan mompar mampir pengantin baru Bapak Ratim sayang salam tangan karo temu Bapak Ratim Ibu Watini Bapak Ratim sayang kakek wong pada kedan
pojo wapiran bapak ratim saya hitung kenalan Ibu Watini koordinator dewe lintas balik jalan-jalan bapak ratim plesiran hari mumpung baik tas gajian kaulan warung pojok wapiran Ibu Watini hitung kenalan sinten nggih Mas Ibu Watini Bapak Rati Mama Zona coba kan mini deng Kang Ade mirebusi aduh tobat sedep kopine Bapak Rati tebruke aduh tobat aduh manis Ibu Watini manis kaya pelayan Ya cukup